Zbirka dokumenata, etnoloških zapisa i praktičnih izvođenja vertepske drame, srpske barokne drame, koju su započeli ruski učitelji sa sremsko-karlovačkim đacima početkom 18. veka, promovisana je u parohijskom domu crkve Svetog Vasilija Ostroškog u Kasarskim livadama. Zauvek vertep Zorana Radovanovića, učitelja iz Drenovca, u izdanju RTS-a, pored biblijske tematike, donosi šale svetovnog karaktera po uzoru na srpskog narodnog lutka Kuku Todore, a u skladu sa tradicionalnim životom mačve. Na njoj sam dugo radio, više godina, i šta je značajno za nju, to je religiozno, obredno, teatrološko i hrišćansko kapitalno delo po rečima stručnjaka iz ove oblasti. O ovom zanimljivom književnom delu govorili su profesor dr. Marko Todorović i Ivan Jančić, protojerej Stavrofor. Meni je izuzetno drago što se večeras nalazim na ovoj prezentaciji, knjige koja je po meni možda rezultat jednog dugogodišnjeg istraživanja, ali koja ima veliki značaj ne samo za uopšte, nego jednostavno i za naše pravoslavlje. Tradicija koja je bila nekada, koja se kroz istoriju zaustavila, evo ponovo je nastavljena i autor Zoran Radovanović je imao hrabrosti da to sve sakupi, da stvori i sa ljudima koji su bili eminentni za tako nešto, da stvori ovako jedno delo. Na promociji knjige prikazana je i TV emisija Paleta kulturnog nasleđa Zauvek vertep u režiji Radio-televizije Srbije, a koja je posvećena ovoj knjizi uz glumu malih vertepaša iz sela Drenovca u Mačvi.